Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor ba menta kasngi. Ka NPP kan yot haus sarkar haus nam arajar arpulai lada kipat ki aijing job ya ka NPP pensngo ba Preston Tensong Vice President NPP. Uba Preston Tensong haba aijing kran kipat ba ha ka jingelang jong ka jing penna kartong habaro ki constituency ka jila uya thu tang ka NPP ka ba aijing syakri ya kipat ba. Ha ka por ka jing pangklam COVID ka sarkar NPP ka lapalat em ya nyopo hajar ngut ki samla ka jila ki balit pulis bar jila ya thu uba Preston Tensong. Gelar Bupati Rejang yang Desa dan Rambui Sri Konrad Kisama. To 27 Penursla Legislative Assembly Constituency Sri Preston Tensong. 49 Ladang Grey, Legislative Assembly Constituency, Sri J. P.K. Sama. For 1 Nartiang, Legislative Assembly Constituency, Sri Snyau Bahalang Gha. 22 Nongkrem, Legislative Assembly Constituency, Sri Dasakia Mahalawari. Ini kadur kabapuk sampai mentah. Bak ngiria job lai pulsan lai kondusi. Akan kita election. Ar hajar adulai kaban salom haupnai ba'a. Ngadpai kemudian syaka history kabajia ba ublei ula penkampi yaka NPP led government. Ar hajar khatra haduk kadeka kelikmat kemamenta. Kajine kaba etam nakalian jongi. Uji penisca bedang Mga batikali ha ar hajar arpo ngatai kemau ha wan kedsan ka klam ha ka perthei parokowe ya syekting lut bat nidu ya ka jingim ki ba kodor ki paitba jong ka jela ka ji om dunasu ya kumbasi hajar san pangur. Bat nakwa dan perkemau hatu kapor UCM mangai masaw bhang ngimjiot ya yoden ngihat ban perkak kuno banle ubado preston negopli system site bat ilo syile the flying kiss let's go bat ikoro flying kiss. Henry nga om ya pi ka NPP led government. Ni krem dia ni krem dem. Ban ai ka ti sekri ni patba. Jong ke jelang ke galaya. Ngajau umat teng-teng haba ke mau. Basi buje mesti kata buje sidek seria. Di students na kelen jogari India. Namtik namo kiyo ilapon jona yung kursa baik nilai jamiakan mano papempet pendiam bano penpai diam yang sedisnom kitau kumbah nyau po ajarut hau arajaran po ngimju siap kipoy de masuk pesan. Ya seo ya by flight, ya seo ya by rail, ya by train, ya by bom, nakahati ya orang di seo ni by kali, ni bersa ya ki hadis di garanti sektor ya kami, don
Party nak mau raise question apa assembly. Berkata question bagi keli giong. Balai mapiki sorkar MPP Himsem Lasim Kialem. Ya kita di student di Bapuli. Lani baterai apa kejelam Meghalaya ni. Nanta syuk-syuk jikeli apa assembly. Kiong pilih kumdo nak bentang jong gini kenang berinta syahir kesen jogi hati benda per jong dari India. Nak mau sa uji pilih ke berang jong ni juga. Hak kata kapor tidak manpai tanpa malai pau hajar mut. Kiri demi sini om. Ki kon sama jomi, ki baterai hakeleng saudong jogeri India. Don kawai ngakan mau bersama apa om. Go MPP led government. Sisi general, yikilong kene. Si ajar teka, si nai yikilong kene. Nai lebih empat manusia masuk jenderal. Manusia di kalau jodoh dengan cinta siaga dekat. Nabi Allah kita pakai. Kau kita pakai. Wat ngop, wat siapa ni? Kau kilong kene, kau kikon sama. Kasih pendek siaga dekat api, kadai tanha hau. Kau TMC baik. Lalu PH sisa yang cinduk kejalan kami. Ayo hendak, Nabi Allah. Ayo hendak. Balai kedua hari menjadi election. Imadam mamata bila kerja ketua betul. Tawaran kepisah kami. Sam yang diwaduk di kami hanya pok Meghalaya. Buat orang yang ada di election. Nakada kinam Krishan baik juga parti NPP. Nakar parti api. Snow bahawat syairam bagla. San propramut yoi yakadur kadar. Jogigap diget jongi. Tiba iedau. Tiba iedau. Santo prateli knap ngisiat. Ubalai hakas kum menyerupi kalau Allah tak cipogasan. Nebaro khoi kumai kesu. Don kiwa di parti di bako. Kiwa berian dan kiwa mut abamut. Hana poro knap jogi pun kata apa perlu. Ngokai kata. Wat unang siap kubapon hantam jogi dalam Meghalaya ro. Bon kabalai bani kabare. Tinaka kada mo ngepi snowha. Tongi nyami nangi. Rengkat kabisen kabakikri. Kabisen kabakia. Ai yang leaders jog parti NPP. Sajikan part bangis kerja. Bat kamtam doken malam hai jingwai jopi. Wan kam lele. Ko konrak ko prastun hana fidel hok ya kedaka jog Meghalaya. Ngam tawan pedi hanno ide ya Meghalaya. Najua do epi ata phase 1 kami sign ni MOU nak benta kasi pendek ni upod sam dai ke dia ni yonong khat pra square kilometer kata ro ni nak sai kublai de selipar ni nak sai kublai de labayo kublai ukta ye kedodot jom kapor kadang don bakin kelabamut. Long live NPP.